Appa, niye жатып алдыңыз? Мен hem sizдің geliniz болдым da. Oy, salarga işeriş yok yaşlarga. Git kalasın, jatam ele. Апа, мен siz менен жашаганыма 1 ay болду. Жатпай эле койгулачы. Jatam ele. Sen get kazanga kokus. Menden görüşüp. Ооба, азыр чыгып баратам. Азыр. Апа, бул үйгө келин болгонума 5 жыл болду. Болду, туруңуз. Oy, ben senin özüne işensem dağı aldığı gözüne işenmey turam. Ай, апа, мен бул үйгө келгениме 20 жыл болду. Ай, карыдым мен уже. Болду, эч жака кетпейм, качпайм. Ким алмак эле мени? Çinele. Çakalı jatayından da 20 yıl seni kaytaram dep.